Kirinte tuirangu guteneretia ukabere ori ministry ogime tumiretie karikari moria coronavirus kaunti-ini ya Meru ntereche Gembe South ikumirite karikari kiriganje emwe araba kuga muthaka wao urorikitie gukwene ikitwe sibitari-ini wa hospital na araba ugire ari na murimo wa coronavirus indi kuringana na njia mututigi ni ati mutana wao atirari na murimo jojo. Dennis Mugendi na gutariria uge bwa daktari munene wa hospitali ya Methodist mushini omawe Gembe South tawe James Kinyua na rungamiri bangi bariuga kuri na ntomurume arakwirire go hospitali-ini yao na gukurukira ithimi bironanirie arajitwe ni murimo wa coronavirus. Tumekuwa na mgonjwa ambaye alikuja hapa 2 days ago ambaye alikuwa mgonjwa sana. Alikuwa amekuwa mgonjwa for a short duration of time, lakini unfortunately he passed on. Na tumepata word kuwa ile test tulifanya test ya COVID-19 baada ya kufanya aje, baada ya to pass away. After he had passed away, tukafanya test ya COVID-19 na indeed ikakuwa positive, although hiyo ilikuwa our own internal testing, so tunangojea testing from the government ndio tuweze kuconfirm kuwa it's truly positive. Na kukurari na mabisa bangi baugima bare baratungataira ntomurume uu sibitari-ini mbere ya ata uturo bwawe ndagitari uju aliuga kinyabo ni bakurigitwa. Wale staff ambao walikuwa in close contact na huyu, si ndio, na wamepata exposure, lazima wachukuliwe what do you call it, lazima wafanye weze kutibiwa. Nayo nja ya mututigi uu uria akumenyekana ta mwarimu Joseph Mukaria bari na kieba gikinene bariuga muntu wao toka arajitwe ni murimo wa coronavirus ta uria sibitari ya Methodist ikuga. Kiraka toriritie batwe Mukaria na irwe ntuko Jumaine na arethetie mande esawa Jumaine arethe sibitari egure sibitari na mbere sibitari ya Methodist na mbere kurilisho arana orobo tha 11 na tweto mulaitha twethira condition yake tona tikabuira no tukawatela wakinya ita itethia endera twathiĩ na mogora twamoga kona condition ya thuka twira tuige muntu sibitari nyotuko na turingere thimo ko tha monje cio tuko tora twangale ntorene tora antu baingi toragia muntu sibitari ya sibitari arayukwo eko sibitari Methodist ba moyokia na mbere kwa ndimeto nekirwa oxygen na ikwa wondi ne mende ko wondi na rokere mwekoro kana jere na ta mukundi osoro na murumia mwate na mukundi nya chai Mukari wengo no wenda kinya kure mwate wengwa na mwekoro ka mutia murende ondetera bya kure arana ekwana muntola tirimanere na mwekoro Mukari angetine ayukuma sibitari ukinya wondine atirimira Mukari ekunekilawa akwere ito ambere ko kiatu atore family to ko Mukaria kurikia wetwa itoririe ni hata muntu wetu hakuyanga sande ndeli ni kuona ni na kwaria ta to thusunguci kwa tweka Mukaria kaiditere oxygen kendeta yuraino na nyama daktari yara ari kuyanga enterora ari ni chanji pa moria no ntore kere muntu yo meruke yauma kuringana na report ya twayaro kinyibara twatirete namba kuo be yotora condition ya asi bara bari kuo so ito tora sibitari babu no ntibu bora kere mwachi eto ha ko wau atuto kenda kumekini ni onto bora kere muntu to akua kina kabenya kere yanga to kama nimbi sikane sibitari nende rio to nelia otete nanga nini ko mbisa ba muringete chest ni nyambi sibarero to nenkara no ntuto kwenda kwenda to no to so no menjerenge to ndela batu kubanga mathiko batora science bakona muntu akara science ya corona so verade libona na science ya corona nto bamurikira cyakana muchie na to soka boya no nto bomandi metikire wondi ya mende ko wondi daktari bau batatungatire mutano cia boya ni kwithirwa kithiba mutumiki yani ba mutungatire boya ora bati mutano cia tekwa no tutikainya itwe bonene no tikinya dalili kinyeri ku mutano cia tuone nyamu cia itwe sibitari ya Methodist yoke ya kwithira corona itithira yena Mukaria ba turenya ngaramira tuketha tutumirite na twirinde kunya kwamba ba tutena imani ni asa family kunu no tuchafulia kabisa
na kuwa bakea kuthika inya muntu wetu inya batetwerete bakuwa bakea omuthigeru arero kire na gukurukira ikarika riria ritigite kuri na ugwa muno ithimi bingi bya mwiri jo mututigi biririkana ni bijiro ni mabisa baugima bathirikari na gwikwa mushini Nairobi kumenya umankuruki kenda mathiko jomba ikuthithika. So kweli mgonjwa alikuwa na COVID, lakini kwa niaba ya it's called protocol. So then the national government ilikuja leo na wakachukua test yao na we'll have the results tomorrow. So batu thikane twirire ito ndon mwanka Tuesday ira bakarita report ya mwasio wetu kethira imbiera murire. So kento kira batu ketumisite thai no ndo Methodist ko release report imwe ite batu ko release ango wau ntora na batu toreto contact tracing ko batu anto beto ninya bakamatoka kinya ndo babare yo tora pole to go tora pole. Dennis Mugendi, Weru Wikendi, mushini o Maua, kaunti ya Meru.